Susret sa učenjem Sergeja Nikolajevića Lazareva za mene je bio kao žednom i iznemoglom putniku povratak kući. Ljubav koja je preplavila moje biće bila je poput ljubavi koja je gorela u mom dečijem srcu u najtamnijim noćima. Put razvoja duše nije uvek radostan, a moj je bio protkan patnjama, izdajama, nesrećama i bolestima. Nekada mi se činilo da sam umirala i ponovo se rađala. Danas sam na tome zahvalna. I pored mnogobrojnih neprijatnosti, traumatičnih, neprijatnih i bolnih, odrastanja, detinjstva i ljubavi, zapravo sam odgovore pronašla u njegovim knjigama. Autor mi je pomogao da kroz mnoge patnje sačuvam ljubav, da na prevare i izdaje gledam kao na pročišćenje duše od mnogih nečistoća i vezanosti. To je zapravo osjećaj koji sam kao dete osetila kada mi se rušila budućnost i kada sam osjećala bezizlaznost. Ali mi u takvim trenucima zapravo ne umiremo, već osjećamo i spoznajemo da je uz nas jedino Bog. Večan je samo On, dok svi drugi mogu da nas povrede i izdaju, a svaka vezanost može da se prekine. Uniženjem tela, duha i duše, moja duša je dobijala sve više topline i svetlosti, kao i duše moje dece. Osjećaj tuge zamenio je osjećaj radosti. Dobrovoljno sam menjala karakter. Teško je i danas, i uvek će biti. Boleće, ali sve manje i manje. Mene i moju decu je bolesnim činilo moje nezadovoljstvo sudbinom, stalnom borbom sa Bogom, kao i pokušaj upravljanja Božjom voljom. Naučila sam da Božja volja nije u skladu sa čovekovom, a dijalektika mi je pomogla da razvijem umeće komunikacije sa bližnjima, da ih prihvatim i volim. Da se pridignem kad pogrešim, da naučim svoju lekciju i budem radosna. Teško je, ali je i prelepo biti ono što jesi. To je zapravo sloboda, sloboda koju donosi ljubav. Blagotvorne promene primećivala sam na svojoj deci, porodici, životinjama. Što je više bilo energije i ljubavi u duši prema Bogu, dani su bili mirniji i radosniji. Svedočila sam čudima, gledala kako se menjaju moje deca i bližnji, a ja sam mnogo manje pričala, zahtevala, očekivala, trošila energiju. Okolina se menjala onako kako sam se ja iznutra menjala. Umesto da gubim energiju i strpljenje, agresivno reagujem, postajala sam sve dobrodušnija i prepuna razumevanja prema bližnjima. Ovaj put sam to činila srcem, pa je čak i cveće u stanu počelo da cveta. Bibliju sam godinama otvarala i zatvarala, a sada je razumem i osjećam. Zahvalna sam Bogu što mi je dao šansu da se sretnem sa radom Sergeja Nikolajevića Lazareva. Ono što danas vidim u sebi nije neka nova ja, već ona koja je oduvek i bila, onakva kakvu je Bog zamislio, ali koja se izgubila, zalutala. Dobila sam smernice, putokaz. Lazarev mi je dao snagu, nadu, vratio me je kući, Bogu. Na tom putu mi predstoji još mnogo rada, truda, žrtve, odricanja, neprestane težnje ka Tvorcu. Oslobodivši se žaljenja za prošlošću i bez straha pred budućnošću, prihvatam svaku životnu situaciju kao pomoć sa višeg plana. Naučila sam koliko je samo lepote u davanju, odricanju, a osjećam čast i privilegiju što postojim ovde i sad, u ovom vremenu, vremenu intenzivnog povezivanja sa božanskom energijom, kako je rekao Sergej Nikolajević Lazarev. Prakse koje organizuje Lazarev mi pomažu da sve pročitano lakše razumem, osetim i sprovedem u delo. Daju mi snagu, veru, ljubav i energiju,
a također me povezuju sa divnim ljudima. Međusobno delimo naše borbe i iskustva, mnogobrojna čišćenja i mistične situacije. Osjećaj ljubavi i sreće pomaže mi da kroz patnju lakše koračam. Opraštanje, dobrodušnost, razumevanje, promjena pogleda na svet, oslobađanje vezanosti, razumevanje i poštovanje Božjih zapovesti pomogle su mojoj duši da oživi, mom telu da ozdravi, mojoj porodici da osjeti sreću i radost. Lazarev je dotakao moju dušu. Vratio me je Bogu. I bit ću mu uvek zahvalna na svakoj pročitanoj knjizi, na svakom praktičnom radu o kome nisam ni sanjala da ću doživeti, na ljubavi koja me je učinila delom ove priče.